O teu cabelo não nega mulata.
Ola, benvidos á actividade Ven co vento metal. No conservatorio podedes estudiar os nosos instrumentos: trompa, trompeta, trombón, tuba e bombardino. Onde pode estudar estes instrumentos?
no Conservatorio Profesional de Música de Vigo. Por qué? Porque ca música desenvolverás a memoria, a psicomotricidade, a capacidade pulmonar, o traballo en equipo e, sobre todo, a intelixencia. Escoitemos o son dos instrumentos de vento metal. Primeiro, a trompa. De seguido, a trompeta. E a quenda do trombón. Agora imos ca tuba. E para rematar, o bombardino. Ven co vento metal e poderás tocar en agrupacións como orquestra, banda, ensemble de metais e demais agrupacións. Non molestaremos os veciños? Non te preocupes, ca sordina podemos tocar a calqueira hora. Necesito instrumento para comezar os estudos? O Conservatorio ten para estes instrumentos servicio de préstamo gratuito. A que idade podemos comezar a estudar? A partires dos 8 anos. Ven co vento metal e inscríbete no Conservatorio Profesional de Música de Vigo, nalgún dos nosos instrumentos. Lembra que podes vir a actividade Coñece o noso conservatorio. Para máis información, accede á nosa web. Ven co vento metal.
Caiu na rede é peixe, pelear. Eu não posso bobear. Caiu na rede é peixe, pelear. Eu não posso bobear. A maré tá cheia. Tá, 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 tá. Cheia de sereia. O anzol querendo se criar. Caiu na rede é peixe, pelear.
novamente.